waday cimpuna ipod yun anong eskwela kabar bareng makagraduate tawaday ahim ibola ahi amang hawa bokon pari makiahawa nulaket di anong saganaan waday ngulong man sigurado ang pangpamilya kaabi mun problema numun baga danan mo bunga imakan ya usah rendah tewadane sa sungae ibagbaga mapudlata anwaday kurso ihaginipo tago ko umahay gayon dihiyay tumhiulong ipod muot anan eskwela awadan to'y po